ta zertom ni khan lusai jen kan han release hi among tu tam tak ten min ron request ta aman dan simple thang berin whatsapp message thon mai kha ania maro chu kan apps man dan thin dan tenen a simple tu ka tlemin kan lo tin zon thiam lo dok lak te pon mai theng pon ni seng aman dan tlang pui te leng ni phung kha video han siam le kha trol nin kan ria alusai jen thi whatsapp manga agentic ai direct kan man thei ania tiang hi tamlo khop maya tinba ka multilingual mizo tonge anga kan man thei phe chu om lova tin voice control voice control thei te ani wang helai hi unique feature ve tuna hian ai atongin agentic ai kan chuang ka ya agentic kan han ti chuan na tho tir thei kha ni ai kan han riat lar tam tak phemi ChatGPT kan han ti te le thil dang te po kan riat dana chuan thil kan han tai pa min ron chang le thei ani maya ma seng na min han tho sakro chuta chuan ka email a lo thon la notification min thon le don ya han tiang chi te le khang thil tam tak kha agentic nature kha han da te po ne ve to ma seng full agentic anga thok to ti khan ni lova chu wang chon personal agentic ai ni turin he thil hi whatsapp kal teng kan siama chu wang chuan mi tam takin kan man tangkai thei kan pon se man dan hi soi pho chu rang chuan ni phung te po kan soi thenga headline number kan han da hian 9606802308 hian hemi number hi han whatsapp message stop mai ula a the mai a chu antenna hi ke po hemi number hi ta he chu click thein ka siama ti hian whatsapp kha hon mai theya ani la pon direct pon kha mi number kha han englo la he ta hian lusai jen kan tia kha number chu he helai hi oma khomi aku message mai kha ni antinan hello han ti ta ta hian amang thar tu te tan chuan heta hian in ming te lo zo tang cheunga kha thatakin in ming te kha lo englo ulangin ti khan hemi lusai jen hian polai taka ko dan tur che kha hre don ani antinan ki chu coming te hre to sa ti khan in ming te le eng language ngin man du ti te kha in enter to nuwa ti khan in ti pui mai theya antinan ti hian taila Kerala Mizo welfare shwai tu te min shil ro ka tani hi antinan Kerala lama Mizo welfare shwai tu te tungen yang ti kha antinan Mizoram chung tang pon otikian searching welfare leaders ateki kan design dan ani ti chuan heta hian Kerala Mizo Association KMA shwai tu kim chang chu heteng hi ni tia president na atitani teken kiron soita thadvedem chu ta hian save contact save ro ti te kha option omati khan han click mai khan kimi shoi tu te contact hi agent ai kha kan save tir non ni chu omse chu nakina kimi contact hi direct contact save du pon tha ok ki adding tlangwal kiti khian khami contact kha alo save ani chu mo ti khan ama memory a hemi ka agent kha na save ti neta tuna voice kan thon ve thungang Kerala Mizo Association shwai tu te ming le contact number min shil them ka ti ta ni ti khan antinan tuna chonen dotin ka ti khan me ma se ki antinan na nu thani thatum nu a po han zo ta ul ti khan type kher ngai lo khan Mizo tong khani bi anga hemi agentic ne na hian tunge Kerala welfare shwai tu te amona kina chuan Guwahati te point tia Kolkata te point tia nga Bangalore te point tia nga tiang khan khang shwai tu te contact number yen le du huna khan voice note kha ithon mai nga ti khan ai khan tuna ka voice ka soi kha alo transcribe pon ni chu Kerala Mizo Association shwai tu te ming le contact number min shil them ti kha heta voice ka thil soi kha ne tu alo transcribe pani chu mo text in alo da chonga chuan hei an number an ming le contact number khamiron pe thlap mai ni chuan ai athat vena chu hi English ate kan ka voice ka English translate heya ha English
kami voice na chi na ka voice record ta kha English a translate ro kati ka han ti ta chuan heta hanenge Kerala Mizo welfare roi tu taming le contact number min thil them ti kha English in can you tell me the names and contact numbers of Kerala Mizo welfare association leaders atita chan ta hian tong dang rang pon la ti theya English le Hindi chaw lo khan khovel tong lar rang mang te pon ti theya antinan hei heta hian Telugu Khasi Manipuri Spanish French ti ta thlengin antinan German ti sinang an ti taila khang tong a kha ti khian German tongin aron let chong theya ti khan antinan kita khian ka thil du rang kha ka ti tir the boka antinan enge ni voin a nana sa takin ka thoka hei Bangalore khwa alum khop maya na tho po shom khop mai voina ka thil ti chanchin le na ka tho na te chanchin hi ka diarrhea lo da tharo ti kha ka thon tan he hi hemi feature si country le du na chan chu chu ti hian voice note kan thil thon te mang khan diary all sam takin a zia theya mizo te chu diary ziak chak te kan ni a diary zia nuam te kan zia nuam te nge ni zia nuam ti mi kan nia ta chuan tam takin zia kan du rualin a hun hi kan nei lawa thu han zia te po kan pe lo thrin ni hom zia chu helu sai agent mang hian nge ni voice in til han record la tuna diary ka han da lu ka han soi zo tak sia khai tila han link pin don pe a internan kan hon chuan Google document na hei ti khan diary alo siam ta thlap mai ni tiang kha ani a ti chuan hemi hi ati dan tlang pu kha kan han soi le tho ka nga etlai hian khami ti tur khan subscription lama hian pro ta hian subscribe kan tianga kan neng lo nga ya chu to te soi le lokila subscribe han ti mai po khan aloweng lawang cheunga ani lo pon in free token kha zo nuwa hemi link hi choron pe don tho chewa tikhian subscription link karon pe ang cheunga ti hian hemi subscription rang hena ing no the antinan pro hi athabera ngeni document processing te du tan chuan ta khian kan tianga kan payment kan ti thin dan tlang pu khan hela hian payment ka complete mai turani a payment ka tota kan complete zo nuwa chuan hetlaya a khan ron le mai anga in WhatsApp a khan ron le mai don ni tin chu min nuwa chuan pro te le khateng subscribe to nuwa khan authorization link here on thon don te aron thon don so ki chon hite ka nei to sa a maro chu in share thiam the na tan kinki at hemi lusai gent kan agentic AI le Google account ka kan link nga ya chuta che chuan in Google document ate Google Sheets ate khan thil in da lu the don ni mo ti hian link lo thon ang cheunga hemi link lo thon hi ti khian hey choose an account to continue and ta hen nang mani Gmail account kan select mai anga khatia in select zone nuwa khan hetilai hian continue in tile anga chumin nuwa chuan ta hian khami ho ka select turama ke ma hi chu ka pek to sa wangin heta hian 3 services to which has some access atia ta hian a services nei hova kha king khiani a hengau hi ke chuan authorization ka peto sa khatin khan in tianga heta hian authorization impact tur kha in penga impact zo nuwa khan ti khan le mai the don ni tiang chu ni ti khan khami authorization impact kha Google document la Google Sheets laman na thok du te tan chuan apoi mo maya kha kan han Sri Lanka telbak choni Excel Google Sheets lama data kan da thei dan all sam de te po en chun zom le zelila khovel ram somni an GDP sandan in dotin in lo lak chua sakla chung ta chu Google Sheets amin lo da sak ngala khovel ram somni top 20 an ram ming le an population zate le an GDP te min lo lak chua sakla chu Google Sheet amin lo da sak donia kha an record ta ni omje chu kan seng khan lusai gen thi
voice manga nge ni command kan pek thei tele thil tam tak kan ti tir the ani a omje ju tu na kan huta kan khan Google Docs lama te Google Sheets lama te access thei turin nge ni authorization kan petoa khami kan pek ton hu ka chuan hemi lusai jen thian ti khan atul dan nge ni na thotir tu rei ti dana milzel khan chang le nge ni diary te pokha Google Docs alo da sakang chenga information omzanei deulek te kha Google Sheets a iti khelo pon Google Sheets a chang chuan alo da sakang chenga khatiang khan nge ni lo ti sak zel don chani voice note consent hian voice it hian lo transcribe mai ba ka khami voice a kan thil soya khai atang khan enge na tho tur kan pek ti te kha alo chui chiang veka chuan ati zo vek nuwa ana tho zo to kha min ron shil thin ani ti khan enge ni ana tho zo to sa dia ma kha aron thon chuak don tu na kan tiang khan ram som ni te an ram ming le enge ni an population zat te an GDP te an ram pe don ti khana zo ta second som panga som ni vel don tu thok ve mai thei ti han kan en Google Sheets a hian kan en nga enge min lo da sak kan en don ani hei he ta hian ti hian a oma ki ram som ni lo da thap mai a vat tha em Google Sheets a ti khian lo da ti hian United States hei an GDP te population za tang si te ti khan alo da ta ni ti khan Google Sheets a ti khan om to maya nakina izole du huna po ti khan alo da sak zel the don che ni khang kha enge ni kan man tang ka ti khan zo zel the tin tuna voice kan han ti khen leng voice karon transcribe ka khovel ram som ni an GDP san dan do tin min lo lak chu sakla chung ta chu Google Sheets a min lo da sak nga la khovel ram som ni top 23 an ram ming ka seng khlap khan hei aron da khlap mai ni zo tungin mo chuan king ki kan du chuan achina kan ti tong khan hei English a te translate theta khatia English a translate ti khan ti khian lo translate tanga du chuan tong dang danga te pokhan china kan hu kan ti lan tong khan tong dang danga khami voice kan til soi piang kha chu hitiana translate tir zel the ni khian endula English le mizo translate dikle thap mai ni tiang kha ania king hi aman tangkai na te ania nakina kim changzo kina man tangkai dan te pokan la inglo le zelanga tin na china kan soin khan number kan talan to tang khan hemi lusai jen kha chu aman mai theya tin engeni website lama lu du tan pon lusaigent.ai ti kha oma hemi hi lusaigen website ania ta hian hei get started ti hi oma get started ti ka han click kula automatic in WhatsApp channel a aron shualu tang cheunga ti khan lusaigen ta alu tir mai don cheuni kha tiang kha nia aman dan hi ol sama mi pui tam zo ken hetuna hian a thiam ten ron subscribe me kan mang tangkai lom viau nin kan ria mi pui tam zo ken en man tangkai the na tan hei hi kan han chop chuani pathian thu zirchian na tan te til tam tak zirchian na tan mi zo tong ngein WhatsApp ti khan man the ani ano mang tangkai zel don nia